بینەرە نێژاوم بخێراتن ڤیددیوەیەکی دیتر بەرنمەیەکی دیتر لەگەل کەکە منی هێژا سەیدا گۆیان ئەزێ ئیرۆ هەفپەیڤینێکی تایبەت لەدار بخم ئەڤ هەفپەیڤینەمە پشێکی جودا بێ ji ber li ser kelûporê Kurdî li ser çand û hunera Kurdî bi taybet jî li ser berhem û berhevên kevnar yên Kurdî pir zêde jî bername nehatine darxistinê. Ji ber wê hem mêvanê min taybet e hem jî mijara me taybet e. Ez hez dikim hûn demekî xweş bi me re bibûrînin hêvîdarim wê her tiştek dilê we bê û eger hindek tişt di vê mijarê de hebin hûn dikarin pirsên we hebin dikarin pirsên xwe di jêr vîdyoyê de binivîsin em ê karibin carekî dîtir li gel mêvanê me hêja bernameyekî dîtir li dar bixin. Belê kekê hêja tu bi xêratî ser serê min ser çavê min hatî. Serçavên te sağ ve gelek memnûn spasiya te dikin ji bo navê bixwendina te ya bernameya te ya pîroz ez jî vê bername û kar û xebatê te ji dil û can pîroz dikim. Gelek spas. Baş e kekê seydayê minî hêja. Karê ku tu dikî gelekî hêjan e ji ber wê jî bi rastî kesê ku dwarê çand û hunera Kurdî de karê hêja dikin ji bo min gelek hêjan e. Ez dixwazim ku tu kin xwe bide naskirin bila mêvanên me kesê ku te nas nakin bi taybet tu tê naskirinê lê belê kesê ku te di derbarê te de nexwedî zanyarî ne bila hindekî te nas bikin seyda goyan kî ye? Bilê ez şêst û pêncan li navçeya Goyan hatime dinê ji binemarekî malmelar Goyan ji bi Kurdî navê navçeyê ye hem navê navçeyê ye hem jî navê eşîrê ye li vî derê yanî bi Tirkî jî bu dere dibêjin. Min paşnavê xwe wisa ji wê derê wergirt not û siyan bi destpêkirina mal yanî çolkirina gundên li Bakur min jî dest bi lez û bi zav ez ketim nava tevger û xebatên berhevkarî bi şêweyekî amatör ji helan û vê asîmîlasyon û wendabûnê xelas bikim. Min jî wî yanî bi şêweyekî amatör min dest bi kar û xebatên berhevkirinê kir û ez aliyekî memûrim aliyekî jî cigera min dişewitit ev çanda qedîm ya bi sedan salan belkî hezar salan li ser van cî û warane nifş pê nifş hatiye neqilkirin û ragihandin di hema di salekî de hema di rojekî de ewane biçin bihelin bi rastî nayê gotin yanî. Alîkî jî ez memûrim û em bijîn aboriya me jî ne gelek xweş e û ez nû zewicîm û nû memûr û aliyekî dir jî ew cegera min dişewitêne. Kar û xebatê min yên ji vê yanî vê bizava berhevkirina çand û hunerê ew mekanîzmaya niştîmanperweriya ji bav û bapîrên me ve dihatin yanî pêtir gîranî da ser yanî min got ew min ji kar jî bavêjin ez bikevim hevsû zindana jî êdî nikarim yanî vê çendê çavê xwe bigirim. Pêşî min xwe ji mal parast û paşê min ji derve parast bi şêweyekî masûmane ez nêzîkî bapîr û mam û xal û xwarzî û nizanim met û xwelet û ên gund ên ku wê derdorê yanî pîremêr û pîrejinên me ên ku cewherekî nirxekî hunerî pê re hebe ez diçûm yanî diketim sohbetê bi defter û qelemek min vane not dikirin. Ew tecrübeya min ya arşîv û dokümantasyona bijîm profesyonelî û bi rêtopêk jî ez nizanim çawa bînim. Lê hema bi serê xwe min got evane wê biçin ev gundê tê valekirin her yekî wê bi derekî ve bikeve wekî tu hunerekî li şikêrekî li kevirekî bidî her libek çawa wê wenda bibe belav bibe bikeve di nava şikêr teht û zinaran evane jî ev çand û huner û
نرخين كلتوري هنرجي الدبي بابو بابي ومتو خالة مدني يعني چندا ما چندا كي اورالا يعني بدفكية وصلت هاتيا راب بوي شكلي از وقت از نزيكي وانجد بو كيشا هيك دي كت بيشيامن مخاج مال باراس مخاج در وجد باراس ويعني ام بيجين يعني هناك شكاية من بيكن بيجا ابد تشنتكن يعني تشتكي پر معصومانه سترانا كي جاليريين دعوات نتيت گوتن يعني جبونا وي چنده جد کاری مش کار جبا بيجن از با بيجن حبسيجي هجوي چنده مخاج مال جد باراستن بيجا از بيجا چون مالا وان دنگ بيجان وان فولكلوريستان انكو تشتكي دزانن بيجا ترساوان ترسامن باوان چيل بو قالوا ابا اجانا ابا استخبارات ابا ظلامي دولتي خيرت يعني استرانا شاميران دخوازي يعني اوقاز تكنولوجي راغاندن ومسمد يا بيش تشوي راك باب نظام موسيقى انسترومان نيوجين اوروبا تيت استرانا كي وصا كلاسيك شمت خوازن الديار ابا تشتكي يعني ابا يعني نيات خرابه بجا حتى من خب وان دان ناسكرين و بالنياد بون من قال لك يعني زحمتي ويش عندي جيكشن اوانا هيدي مرة بون تجربة يعني جنوط السيان من دست بيكر حتى ايصال حتى بيغابي تابي مرو بالتجربة بيش كتن تشيدبه دوان بيستو هش صالانه دا نت هني دبشة كده من اف برهف كاريا خواكر جبركم مثلا بيجين وقتی مالک آگیر بگیرده یانجه تشتک yani خانیک بر لهی بکوتن تو شانس تا نینن کو تو بچی تایبت تشتکی خو تو بیجی از بچم وی خلاص بکم مثلا خانیک آگیر سيدا جان هاتو بخل كيجا هرمي دجي وت بهتر جراني ديد چاندا كيجا هرمي انجت الحميده غري وليت غري تو بهتر كيجا هرمي كاردكي انجي وانشتانا برهفدكي بله پیشی من از لناوچه خو لگوندی محنا خو و باشه جیرانی خو هیدی yani çarçove amın hediye berfara bu em peşi li navçeya geliye goyan ki dengbe şeye ki strana zane ki destana zane ki dayık stranik zane an lorik ek de zane hay dayı zarokan de zane abana beja az ma'munjum ha beja az bejim او جهه بزاوت هفجرة من بالسينور واز جرق يعني بالطنك بتشارجوبك الطنك تبديجاريهم جبالكم انا من از مش شختي بوم هاتبوم جرتن ب هنا كان شكاية من قريبون از هاتم دست سر كرم جكار جوابتم وبشرب بمحكمة از هاتم كتم كاري خوا في جاري از مش شختي بوم يعني سرقون بوم بله لدياربكرم وكسك جناس ناكم امکانم یه مادی جوسانینن از yani به پاره خو مادی خو از بچم وانتشانه بکم چه بو yani تن روژن تایبت مثلا ازنا دستور سری سالان مهکی من هبو روژن تایبت این آینی و این ملی مثلا ابانا مثلا سی چهار روش دبون بطلانه و راپورن خد نخوش خانه مثلا از چوب بجین روزه کی ملی ده روزه جشن قربانی چهار روز راستی ام بجین شمی یک شمی جتی و بشش خودی دامه و شش روز از چون دبنی کو از لید من کار دکر جوان دکتران هیچ هر برداوی ده من به هیچ تک من ادگو از نخواشم رجعت که متگو یعنی از هاتی سردانی فلان می وسط هیچ مدانی نهده روز مد راپور جدستان از وان نه در روزانه ده از شخور کتیر خود گریام و تهات دایره من وانه همو من قید کردن جمعه ما قد نبا يعني وكان بيجي دلوبك مج بحري رزقار كر بجاج وي چند مانور يا من جي تفكر من قالك طنبو فلا اشتياقك ولا هرقا بودر ويدري و بشترى بيجا طابي ام
بون خوی تجربه ما گلک در دورجن آسکرین رو چاوا آرشیو دکه چاوا لیکولین دکه اونا من تابل دیاربکر من هنکی سایه هنکی انسان دلخواز و ورد پایور و kültürnas min avana bim xwe tecrübe yani dîsan bana hêdî ew kêmasiyên min bi çoyîna wan deran min telafî kir. Pişt re jî êdî ciyê min teng bi wekî muzexaneya min çawa pêşî min bi carekê dest pê kir êdî niha têrê nake xwe du jûrin cih tê de nabe êdî ew qal û xebatên min dikir jî êdî di tixûbê geliyê goyan û derede ji min re teng hat min got divê ez biçim derekê hêdî ez ketim nava bajaran Şirnex navçeyên wan ji Cizîr Silopî Colemê hêdî ez çûm yani heta Wanê welhasil min ji Mexmûr bigîran ciyên ku ez çûm ji Mexmûr dengê Mexmûr heta bi Stenbol ez çûm ji Mêrsînê heta bi Ermenistanê jî ez çûm li ku derê wekî ez min xwe wekî hêzekî mobayl dît yani askerî de ew hinekî hêz hene tîmek bi pêla ve radizin dewam çekê wan silahê wan hazirin ez ji eynî wisan wekî hêzekî mobayl yani li ku derê ez bizanim heta ne ez bizanim li ku derê tiştekî nirxekî çandî û hunerî bi jinekî bi keçekî bi kurekî bi mêrekî re heye yani em bêjî kurdekî re heye êdî ew li endirine jî be ez xwe digihînim yani wê rojê ne bi wê mehêne di mutlaqan wextê di çarçobeya imkanê min de mutlaqan ez xwe digihînim. Niha dervê karê muzexane ji xwe me em ê li ser wê ne berfireh bafin ez hez dikim berhemê te jî yê gote berhev kirî jî bi temaşevanên me bidim zanînê nasînê lê dervê wê ne tu çî bî berhev dikî muzîka berhev dikî an tu çi berhev dikî Belê yani wek min got yani agir girtiye mal û ez ew şansekî min nîne ez bêje ez ê biçim kompîtera xwe di quncika malê de ez ê wî xelas bikim di her beşên jiyanê de ji xeber bigrin nifir gotinên pêşiyan lezlezok ew tekerleme dibêjin destan gotinên pêşiyan biwêj lorîkên dayîkan leystikên zarokan leystikên mezinan mesela gelek leystik min dîtin min berhev kirîne mêrên em ê wan pêncî şêst salê di mal de wextê dileyîzin mirov dilê mirov pê re yani hewa dikeve yani tiştekî acayip yani belkî Kurdistanê de tiştekî wisan nebe wisan ew henekê di mal de mezin tê kirin min evane berhev kirin cilûbergên Kurdî xwarin vexwarin adab û ravbirûniştin di her warê jiyanê de min hema destê min çi jê digît min evane berhev kirin. Baş e tevana çap kirine tiştek li ser va berhevên te Belê piştî ez vê tênim kategorîze dikim beş bi beş çi ne hem bi foto hem bi video û hem bi tekst nivîsandinê evane kategorîze dikim di nava van vê xebatê me de bîst filmên min yên dokümenterî li ser jiyan û kültür û adetê gelê Kurd hatiye çêkirin. Mesela jiyana koçeran ez bi şev maîmel wê derê û jiyana şivanan bi şev ez maîmel wê derê bin Kurdan ve razame çawa xebat dikin çi dikin pezre çawa tev digerin şivan û bêrî evane vêcan min kirin çar pirtûkên min niha hatine çapkirin 2007 û heta 2012 çar pirtûkên min çapbûn stranê folklorîkên botan û antolojiya dengbêjên herêma botan bi devoka goyiyan devok me devokekî taybet heye û nehatiye keşifkirin devokekî kirmancî bez xweser e yani keş me zêde tê naget em ji hemiya tê digihîn her kesî tê digihîn ez tê dikim ez nav goyiya demam Belê axaftina me wek ya rûsa hinekî zirra qebeya Beja evane yani min çar pirtûk çêkirim pirtûka pêncem stranê folklorîk in ên em bêjin heta niha
ji qalkê xwe derneketî stranên gelê xweş in. Hêvîdarim îsal bête çapkirin notasyona 19 stranan maye ez wî bidim xwedanxiyekî ji me re çê bike em ê wê jî gel CD û dengê dengbêjan bidin çapkirin û wekî dî ansiklopedya devera geriye goyan min dest بله pê kiriye ez amedekariya wan dikim wekî dî yani de heman demê de min ez fotograferê profesyonel fotograferim jî yani min qursa wî jî dîtiye kamera min jî kamerayên profesyonelin û gelek fotoğrafên min jî li Ewropa bûne wêneyên mehane û hatine di pêşbirkan de bûne yekem heta min van rojane jî li Batmanê jî pêşangehekî ya wêneyên külturî ji jiyana gel li vê derê me durist pêr qediya ez dixwazim wê wan fotoğrafan wan wê pêşangehê jî bibim li ûrû dere bidim. بله باش تشتكي دي نهات واقع كهرب ريفا دبي پشتگیریه کی ته هيا درفت خو ريفا دبي ان هندك پشتگیریات دکن یا چاو ريفا دبي انسانك تنه بدم و درفت خوی کسانه واقع چاو دکاره کاری بکی Ve psikolojiye mali xiraki yani. yani eğer her tiştek ser pişta tabi derfet xo veya biki pişek zahmet rastı. Bele vallahi yani naye goten devem ro be yani min zarok ama bibinin yani mit çi işkence ve çi taadda da yaban zarok yapma hatta ez gehiştim ve astı eğer min misal nekiri bana ev tişi ev dest keftiş ev destime ve net gehandin ve net ketin de hizmeta edeba geliyor kurdu. Evet, tevatî tu derfet xo bi imkanû wekî bejin gezê nanê zarokê xwe tivakara dike. Aynen. Yani Makam. ziredi ki ev pêşangeha min ya wênan em ez nimuneyekî tenê didim te ev wêneyên min danî pêkanîn çapkirin ew mesela wê basımê de çapxanê de Bele. ve bi imkanê xwe me da çapkirin ez dikim nakim esnafên me heyn memûrê me halxweş heyn doktor heyn min xwe hewceyê her kesê kir herkes bê wala ez deyndarê bankê me kredi karta me ya kredi tiştek tê de nîne ez ê ketêm yani ez deyndarim nîn û filan bêva herîkî tiştek bêjin başê min da hezrê xwe ya me got mî kengê henda wisa xwe rezîl kiriye Na mirov ji bo karê kurdawarî cana rezîl dibe rast. Bêne tu zanî rezîlkirin belê ne rezîlkirin belkî min ew gotin Na yani em di mana gelerî de bêjin tiştek nabe ne Rica tu zanî ji bo ne ku xizmetek neya min ya take kesî ye bi serbestiya ji wara ez bi min yüce alîkarî gibi de maalesef yani eğer hevalek dostek hevalek basan mesela bijiş mişşem dike bi zor ez bidim wan an ji jê bistênim an wekî dî hemû barser milî min e. Bele. Başa vê çawa çêbî bo pêşerojê çawa çêbî ev derdeke ne tenê derdê te tenê rastî lê ez bawer me her giran jî nihayê te ye ji ber wê em ji bo wan kesên ku di vî warî de gelek eziyetê dikişênin zehmetî dikişênin û tu piştgirî ji ware nayêkin ez bêguman her beşekî çanda Kurdî alîkarî dixwaze ez qala wêne nakim em ne dewletin ku her tiştekî bi nîzam bikin lê belê hindek kar hene wekî ku tu dikê gelekî zirav gelek tenikin gelek hesasın ev karana nirxên herî mezinin başa çareseriya ve çi ye kî dikare vê kêşeyê çareser bike bi bîrate bi zirate Ezî bela xwe ji min vekiriban ez min bi hinek tawanên ne exlaqa min bi wan tawanan nehat ez nehat tawan barkirin bez bela xwe ji min vekirin kîne çine çi tawanbarî ser te tê nekirinê bêje ez jî bizanim bila temaşevan jî bizanim yani tu astengiyê pêş te çi ne an jî ez wiha bipirsim lember ew karê got tu dike reaksiyona gel reaksiyona rêxistina reaksiyona rewşenbîra
لهمبر وی چی هلوستی وانا لهمبر کاریتا لهمبر تا چنا بگشتی بارنی و نینی کاری بیجی والله از نخوازم که داری ببین مجال سیاست و پولیمیک تشتی وصل نه ما تشتکی سیاست yani من تو آلیکاریش تو کسی ندید براستیجی yani ام نخوازم بکم yani برا بمیره افتش لی yani از به تنی سری خواه yani وان کارا ندیکم و وقتی اگر نه به تنی سری خواه جبم از نکارم بگیم درکیجی از نخوازم خواهم محکومی درکیجی بکم yani tabi xal ber yekî xwar bikim min tamam diyelim ser xwe ez mehkumê wan bibim. Bija ji wê çendê eger her insanekî niştimanperwer xwedê dizanit qancî xirabî çi ye. Çawa yani dizanit çi qanca bike çi ye çi xirabe neke. Bija ji wê çendê pêwîst nake mesela biçe xwe hewceyê derekî bikim bêje ez çi bikim. Ez dizanim çi qanca çi xirab. أبيجا رابن بتشوف قاف حوجي كي بيكم بيجم هاي كاريا من بيك الصبي أزي محكومي وي ببم لازم أز لجوري وي أز الريا وي لا بمشم ها آریکاریا کسا از فکر خوب بجم آریکاریا کسا از بیم وکی جی کسا آریکاری ورگرتن نخرابت کردانا این ها وکی ریخستن تبیجه از رام کاره کی بکن پشتا خودم ریخستنه کی از جالی گریبینانی نمراستی و چه او کارت به کاری ریخستن اشخوا yani az xali greve ki dinim insana ki kurd be bila xwaki devlete ki saz bike waki te ez bejim kare xwaki devlete ki xwaki saziye ki saz bike tena serê xwe û vî karî bire bike lê xwestina alîkariyê ji şexsa ji karmenda ji kurda ne tiştekî xirab e ew nabe girê yani karê min li meydanê ye yani ez kesî naxapênim werin karê min bibêrim li Instagramê li Facebookê werin بزي بنيرم بري خدم كاري من أبا أز فيدكم يعني أز تجارة ناكم أز كسكي ناخابينم أجر كاري من دلي ويا أز تشتكي الراس دكم وهنج الدرخواز من اجتماع perverben يا وقت أز تشتكي بيجم ويعني تشتكي بسيط يا جل يعني بيجي $100 محفولة كي تشتكي دركي وجامعة كي أز بكرم دينم مزاخانة نادن و مثلا بيجم از پیشانگه بینم جوارا لوی در درست بکم تنی حقی مازوتی بدن من مازوت از شوفیر بدن من او جناي يعني ايدي از جو دشتن عاجز بما از ايدي يعني نكرم از او مراجع مرنا ما يعني بله خاص حاجه كثير كم هي جاتك هلده بجا يا واجل ما اشخار دكم يا بحيلك ما بده يعني تشد بيجن اللي أفن نكاري من الشخصية تاجي كسي أز في تجارة أتين بني خود نهاس از تشتكي أدفرادت لازم تشتكي بيجم بيجو ما تشارة زاتريد في مجارده بلكي يعني نهاك جكاري كردي برا قزنج كرن نه خرابه يعني خوسكا ما كاري با جوا كارا تجارتي بكن يعني أفن نه تشتكي خرابه نها إيرو برهمتا أجر خوسکا هر برهمه کی تی کو تل سروان کلوپوری کردی آماده کری به میلیون باهات فروتن و تجارتا و بکرانه یعنی جکاری کردواری پره قزنج کردن تشتکی پیروز از و یا خراب نبینم خوسکا تکاری با بکی خوسکا کردا کاری با برهمه ته بکرن یعنی اول نه تجارت کی خرابه کومرو به برهمه کردی افروج انسانک به پرتوکه خو پره قزنج کی انسانک بورگر خو پره قزنج کی مروک جبروی که ام ویالی ده پیشیل خوشی نگرن پیشیل کسی دیجی نگرن دوید شتیت ورن کرینه دا پشتگیریات بکرن اوه گلگی گرن ایتین تید به صحتا تخوش تا کاری که پیروز کریا چاق والله دستی تخوش تا کاری که پیروز کریا نه تنه بوینا نه قده راستی بوینا تنه چه نابه نه از هنه که دید خوازم که تماشاوان ما هنه که دی کارت باشتر تی بگیجن نه از بارم برهماتی داوی یعنی جی برهماتی هری کو نه زیادت که روزه وده او مزخانه نه اجید شوفینم مزخانه از بخود به شکل به رنگی کی و هاش رو بدکم وکی مدل کی وکی پروتوتیپ کی مزخانه پیش روزه نه از او سال بینم اگر د پیش روزه ده د کردستان د مزخانه بین آوا کرن ادوار کلوپور کردی ده از باورم یا ته به مدل جواره
من مزخانه دیتنه يعني الباشر كردستان جم دیتنه الاولي جم دیتنه لیا تجبر بو کاری کی طیبت تبخود کی پر بالا مدکشینه راستی هم سیستم اوینا پرگال اوینا همجی تشته کت برهف دکی و داناسینا وانا جمره پر بالکش تت لسر وینا هندکی دی زانیاری بده ما باشته بله yani ev tiştê min dane berhev bi rastî ji nimûne ne gelek em bêjin mezexaneyên etnografîk hene yani tu dikarî li Tirkiye jî binêrî gelek mezexaneyên etnografya heye او بناوی ترکانه او بناوی ترکیه تبنا yani ene halê hazir em bêjin wane heyin yani kesek derek dîtine li baş li duvekê qaçax mezexanek ya qaçax heye mezexane wî dewlemend e pir tiştên tê de gelek e lê ya min wekî xweser mezexaneyekî etnografya ye ew tiştên tê de yani tu niha lê bigerî bawer bike tu çarek çareka wî nabî توانا چا برهف دکی توا تشتا چا par meha Nîsanê be ez çûm min serdana birayê xwe kir navçeya Qilaban min berê xwe dayê carekî ser xaniyê wan salonê balkonê bû ya min got te ev car ji kî derê peyda kir golan zem derekî peyda kir manîdanî wê derê hema wekî tiştekî çakûçek me jî me bide ya dibêjin min got binavez bîstî hindes sal ez ê berhevkarî dikim mane ev ê ji beşa te ye tu çima van tiştane nakî ev car bû pêngava destpêka mezexanê erabû دو وقتی بود تگو تک کجا وقتی بود تگو کجا دمی کجا سالی کجا چا 2020 meha Nîsanê بله Beja xaniyê me sê qata xaniyê qata jor guhaya min birayê min qata binin بله ez çûm min wî ji wê derê helanî min got wê zarok pehîna xwe lê bidan dê xeletî tişkî pişkênin erabû min danî mala me û mala min elbatmanê min got ji bo ne ku sexla ewle bin û bi wê car jî er hatim birazekî min hebû min wê car bi cilûbergên Kurdî bi wê carê jî min hinek wêneyê wî girtin li Ewropa jî hat hilbijartin wî yekem û bijam ez didim gund çawa ku min ev stîran û destpêka min ya berhevkarî min ji mihela xwe ji cîranê xwe dest pê kir ez hema ji gova xwe ji govên cîrana min dest pê kir gov te hinek bên gov minik bên axir بله ja nizanim çawa çi nav lê dikin gov yani axir اره گوه گوه belê belê gov ez hema ji gova cîranê xwe min dest pê kir gov bi gov ez geriyam mihela min û gund tax û mehelên navçeya û Qilaban û ez pê veçûm bawer bike çi kêç di geriye goyan di wan govan de heye min hemû azad kir ev wekî giştî min da ji ber ez çûm wan deran de ew kêç hemû dihatin lingê min hema wisa eskerek wekî hema wisa reş lingê min vedihatin ji ez hatin min daweşandin min berdan çûn kolanan vêja ji bêhn û biwara paz û dewaran yê çêlekan ê wan govan de ez du caran bi bijeh ketim çunku 24 saet bir de dilê min xelî ez nexweş ketim ew cer û ew hesk û çemçek ew nizanim ker û pelên di mezexaneyê تو بحثکی بلا تماشاوان مج ببی ev raşik belê ev raşik di malekî xirbe de کیجان دقیقی گران دبی بچکی ama az باورم از کارم تو قلافه دکی na na ew zîne ewa niha di fonê de xuya dike کیجان ewa niha pişt fona me xuya dike ew هات بحثید نه چیروکای پاشه میورن اما چیروکای پاشه بین نه است خوازم که تو هندکی قلا بنا بکه تا اف جراناش کی پیدا ev tevî pelên hûn dibînin tê de ewa ne mesele ez bigî dizî ez çûm eva min li gundekî ji اف جر شکول yani ne ev cer ev cer ez ê behsa vî jî bik vêja çi cerê min dîtîn çi tiştê ez dibînim di halê wî di cihê wî ez wêneyê wî digirim û wextê ez tênim paqij jî dikim wêneyê wî digirim min dixwest çawa ku ev mezexaneya etnografî bûye yekem li Bakur
از پرتوکا و مزخانه جی چیکم جبونا کو خلق بزانن اف مزه چاو هاتی آوا گیرن بله اوانا همو بوینا بری اونها من کودری اف وینا اف کودری اف تشت من پیدا کردیم اوانا وکی پرتوک جازی چاپ بکن و بله دینم مزخانه باشه تشتکی دی بپرسم که دلان ها gelek ji van berhemê te va berhevên te ez bêjim pir kevin xuya dikim vana duwarê fermiyetê de ji aliyê dewletê ve ta astengî bû te dernakevin yani wekî tiştê antîke nayêne hesêbê bir razı nabın. pê razî nabin Yani bir razı nabın avana yani diçici bir ama bila ben hem her caraj bila şfara. na ez ji xwe boî me nabêjim ez boî بله yani em bêjin wekî em bêjin nakeve beşa ev ne beşa ne antik antîkin ne antîkin ne antikaye ji bona ku etnografîk yani etnoya ya malî gele evana di jiyana gel de hatine bikaranîn yani tu zarara wan tu yani em bêjin qedexeya wan jî dînin bi serbestin hem Bele niha em niha ev dergûş minak ev dergûşana jî pir balkêşin rastî ev dergûş 15 kilometre ji gundê me dûr ez çûm evana avêti bûn girêşxaneyekî wisan wê zivistanê bişewitandibû ama bêja mihele gund bi gund ez digerim ez li wê derê meşhûr bûme yani bêja eva girêşxane nebêjin vay hetar hat wer nebêjin dibêje eva çöpçiyê belediyê me ha belediye hat wê wê me paqij kir ev lendik lanik dergûşa hûn dibînin yekî avêti bû yani yekî du hebin ev ser min belki ew hene ew niha ji zehfin ewa dî pir kevin bû buhayekî nirxekî wî dîrokî heye min wî anî min xweşik min payaf kir min cîla kir û min li mizê jî cî kir êveca evana hemû mesela بخواطه خو يعني عربي وبيجي تاكسي واسطه جنين اما انا دين سنه من اخو زارو جت كمان باي من كان اخواتي كان خلقت جن زلط كان اخوات كان بها اف دينا اف تشيادي اخواتي تشبي تختانه كان بله بله قال لك جيب كان اخوات متكرن تقولن ابانا هاتينا تش باطماني هاتي بي قليش باقجي محلامه والله زارو که وان بن زاوا بوکو زاوا وان بجاتین رجاش متکن بین اتفازین بین به مزخانه ده اگر در صورت هم به موزه وینه خوین آلبوما بوکو زاواتی بگیر تجبوی گرتنا وینه پرا ناگری دور نه از هیچ پرا نگید جیران این من گندی من ما حیرت هم چنه کیجا مزیم دنیا پرا دیدن براسته yani az بلا ببینم yani az شو تشکی وصا بکم نه ممکنه از ایدی تشتکی کفچه کیجی بدن من بلاش و بیشتر تو تجاری تو چی بیداری تشتی ما جبوان ما تشتی می کردواری جیه دنیای نه پر قیمت ترنم شما هم دچن موزیک و قد تشتک دیدن اینه پیکره کی حشک و هولات دیدم کتناوی ده پراد شما جبو مزخانه کردی پره نونه داین اینها نالی از باورم دما پیش نه اف جوه چه ببین بله بله پیش روز داده چه ببین بله يعني قنديه بله اف دستاره مانه اما كبره كي قولها من البرامج ده اما تشبه دستار وك دستار نخي ابا نا دستار اف چارانش شيء جرم اف جنا دستار ابي مد برامج كده مش كنا بدستار بله ابا وان روجا مديتيا والباطمان يا مهج ندان يا مزي بله بله زين اف زين كابن فرعون وانا زين بركبنا من اني آخش كيلو جيلا كير او جنها المال الباطمانية ابا حالي بري يدس بيك بله بله يعني تناني باش خوي رزيبا بله ناتشي روكا بس نجج مر بيجا ابا زمينا بشت ماجي ابا شو راشيك بله راشيك
کالک دبیجنی اول نه راست که ایدی کالک دبیجنی ev kalika berfê mane نخی نه anna ev کالک بنوی لاستیکه ev belê لاستیک وقتی زمانی ام بیجی 1919 انگلیز لعراقی belê او ماکینه وان لشکری هبون او تایوان او تکری وان عسکری آنجا عربین وان درن دابتن گنده من ملتی مجه فقیر بود چون وی درش بونه شکل آبوری او لاستیک دانین وی داری جخورت کرم پیلاف جبونه خواه پیلاف belê belê بله naxwe pêlavê lastik yê destpêkê ne ez bawerim بله دنگی تا دیسا خراب بود deng niha nayê deng دیسا خراب بود yek deqa ez wiha bêjim deng normal dengê min tê bername ez bawerim bes nayê te خوش زیده پارازیتیک yani ma nizanim min du ciha vekiriye ji ber wê yekê niha deng çawaya ne baş deka tu biafe dengê min ji xwe nemirim بله بله باشه ev yani gundaki ciranê me bu ez yani bi veşartî yani ez çûm govê wan ez digeriyam evet xaniyekî xirve de bû ez wekî ez ser hêka bimeşim xanî hema ez bim behece wê ser me de baz baxwan min berî xwedayê evê li wê derê min hema hêdî bi ser tiliyê xwe yê lingê xwe yê tiliyan ez çûm got bila neheşe yani zêde tarîke bû ew dîwarê derdora wî hemû derezî bû ji hev ve bûn min ev ji wê derê derxist gelekî baş e niha em her tiştê dî binerin tişt ewqa pirin eva ji xwe ewa te paqij kiriye mane ah ev ew e belê eva belê te gelek paqij kiriye mirov xwazî bixî piyê xwe Javaş lastikên tekerên in İngilîzê ne wextê em erê erê nehsad û nivazdan belkî bêje be heftê heştê sal emî wî heye têgihiştim baş e ev çi ye ev e jêra qulqula dibêjin em bi kilîtên zamanî berê lê goyî jêra qulqula dibêjin ev e Kêrî çi jî tê ev çi hat ji bo çi tê bikaranî bi derî ve jî heye eger tu berê xwe bidî me montaj yani erê erê te pê vekir berê ev e kilît e kilîta deriyê mizgeftekî bû ew derî jî mizgeft min ew ji mizgeftê derê xist xirabe bi xerbe bû hatibû veşandin min ewanî mizgeft jî 1845 hatiye avakirin yani ev ê wizin bu derên kîja deverê li gundê me li mehela me yani mehela ez bê gund yani ew tabî resmiyetê de mehela û derî jî ji derekî dî min peyda kir ew jî 1700 de çunku gotin eve heşt bava em di vê xanî de belê eve naxwe kilîd berê bi vî rengî bûn belê kilîdê texte tiştekî seyr e sîstema wa ji kilîdê îro yên nûjen gelekî belê saxlemtir e belê bi şîfreya hemû manan de hebû vêja wekî bi şîfre be wekî her miftehekî liya yekî din neda ji ber ku ne standard e herkê li gorê xwe çê dike erê ew kilît jê derdixistin û kilît dibû nedihat derî nedihat vekirin balkêş e naxwe ev kilîdê sîstema kilîdê niha yên nûjen jî ji Kurda hatiye girtin radî sat baş e gelek tiştê me hene rastî ez gelek dixwazim bizanibim ev jî pêlekan e pêlekan e şixre dibêjin ev min ji gundekî kercosê min e belê ez çûm ji kercosê anî govekî yekî camêrekî min li ser feysa xwe belav kir min goyam dixwazê tiştên destê we de hebitin min bidin min şona hûn da bibe hûn bavêjin tanûran bidin min ez ê helsangênim yani ez ê gelek tişt wer hatine şewtandin jî erê belê camêrekî da min gora
اول خاطره باوی منه اگر تو بکاری بچی هر بلاش بدن تا اول از شما اشتر مجوی داری آنی gelekî mühim e. ev jî Ev jî kilîdek ev jî müfteye kilîdek e. ev jî pencere paceyên zamanî berî tedî cam nebûn Ere kulek her kulek bû kulekî ji dara guzê wisan hem bi kilîte û yek parça ji xaniyekî xirbe hilweşayî bû min belê der baş e tivana çawa restore dikir yani tivana çawa carkî dî şey dikir paqij dikir derman nete hene bi taybet ji bo vat tiştêke ber an tu gorî imkanê xwe çê dikir tu çawa dikî Valla imkanê min tenê ez vernîk dikim yani wasa tiştekî dînî ne tecrüba min ji nîne ama ez van netênim ew rêximê xwe ser paqij dikim û vernîk dikim ew deriya di ser ekranê jî ew ji dora 300 salî ye yek para yek parça ji dara guzê belê van tiştê wiha di nav vadê yê pir kevin hene gelo yê ez behsê 100 salî nakim ê berî wê yani pir kevin peyda dibin an hemû Valla yê zêde kevin ew derî bû ew qulqula Evet. ew kilît bû yani di salî pênc 300 sal lê ev jî ez bêm ji van amûra jî gelek tiştên kevin hene di Kurda de belê belê van amûrên çandiniyê amûrên paleyî amûrên çi zanim yê gayê û bêndera belê Evan yani em bêjin dora heftê pêncî şêz yani çilî bigire heta 100 sal yani ne zêde belê ha ev berhemên te ne an ev ê belê ev pirtûkê min e ha pirtûkê te ne Evet. digel CD jî dinivîse CD te çapkirine ne gel dengê dengbêjan belê ew qotik jî min ji ser girê şekil ji derve me dîtibû min anî boyaxkir û destxweş ew jî ew ev jî kilîd e nexê eva nîrê gan e ê cot ji bo cotkirinê ye wa min di govekî de dît em mezinbûnayê ne ez fêm nakim nabînim ji ber wê min got belkî yani ez Evet. zanim ama ez ji gelek kêm dibînim erê ew min anî cîla kir û destxweş tiştê te pirin niha baş ez xwazim vê bipirsim gihîştiye kîja astê niha muzexane mezin e an deverekî ku tivana bicî bikirê Camerekî ji sîwerekê kir diyarî ya gelek însanê dilxwaz jî heye ez bêjim ev ji sîwerekê hat belê ji Bozova hatiye ji Rojhilatê Kurdistanê ji me re hatin wekî diyarî ji Stenbol ji Wanê hinek gelek em bêjin ji Şemzînan mehfîrên xwe ê dayika wan çêkirî ya got dêl vê derê birizit em bi kargoyan jî bi tomîşekî tiştekî ji me re anîn yani şîklekî min gihandine berdestî min belê ev jî ya sîra dikutin ya dan dikutin ev çi ye Conî ye coniyeke belê cil û berga jî tu berhev dikî cil û ev cilûber ha ev em bêjin tiştê herî qîmet ew cilûberge sêmekîk dibêjinê bergûz şerûşapîk sêmekîk êdî evana neman yani şerûşapîk hene belê şerûşapîk hene lê ê ku di vê motifê de hatine çêkirin nemayîne ancak destê xelkê de mabin û pir buha ye jî yani tu yani buha nayê kirin ji ber ku çê nabin yani ancak destê xelkê de ama gelek tiştê te antîkeneyî yani gelek tiştê te yîdîn tune ne peyda nabin belê belê ha ew kêvar kevar heye kare ewal koşewa mezin Dedî ya dibêjin tu çi bikî kevarê ew tê xwarê ew
مامي من بو كوريويج يعني حفتي صالية جيرجو قوي بابي منها قلت صالين 1900 دا تشيكي أنا پیدا نابم چند ولاد بگری من 3 دانه پیدا کردن و پیدا نابم بله بله راستی نوی شوخه آن بله اوانه این دبرا سورانن نه جهت چخاص مزنه جه گوت وان شتانا برهف بکه هه جه کی گوت راست و ریز بکه پیشان بده جه کی وسا هه yani مزخانه دنگی تا کم تی دنگ دیسه شو باش نه دنگ تی گله خوشم تلفون تی ناسکنن نه متشتی خواست بپرسم جهت بخواه هه جه کی گوت وانا پیشان بده وانا خوشک ریز بکه بخیر رفاده آنجی پیشان بده جی کی وسا طيبات هي مزخانات مازنة يعني دبرك وها دسته ده نه الله مخابن خانیه من بچوی که دجورن جورك بو یکی دیجی يعني هبو خربه بو من او رستوران کرد بجا بإمكان خود دابي من أبانا هم از معمول بو يعني خانه نشين بو بازاران تكري دابو من أبا رستوران كر مكر دجور و او هر دجور تجيبونا يجي جينين از دينن سر بالكون باشا بالكونه كي ما هيا 6 متر دريجة و 2 متر بحناياوية أصلا اكتشتي زيادة بيكو البر صاروا جرمي خرا نبن بله بله الويدا يبجيدك مخابن اشترى جي بيوستا يعني تافقاس كد ديت افقاس بيرا جفادك شنم بيجن ازيتك شني يا راستي دوي جهكي طيبت جهكي مزن هبي كنت بكر بوانا بيشكش بكي باشم چاو بکن يعني تنها اب پروژه تتخوازي بچرنگي پیش بخي يعني پروژه مزخانه طيبت از دبس براسيج از نزانم از چی بكم چاوا وي چاوا پیواژوی که چاوا دل پیشیامه بس از نزانم اما از كوم دكم دينم ويدي از نزانم يعني دني من ناقد اوانا دخربه عند وان ويرانه عند وان ضاب بني بچن از ما دينم ويدي ادم بلكي جو روجا ويبي يعني والله هناك جامعه مثلا بيجين اوريكاليا ممكن درباره مزخانه ده هناك كريبن من كرين هناك جامعه اوريكاليا ممكن المادي بله بله بالكم او دفعه من از هميا دني تشابه كرم بخو حاجه هناك دران كير دستي من جيرتن مولونا ده بخير يعني بخيرا في برنامج از حزدكم راستيك و دنگتا ببیستن و افکارن تی پیروز بین دیتن جبر پیوستیا محمیا چارنویسا محمیا هنکی بوا بچاندا ما بکمنا شوپا ما يعني بويناتي ديار كرنش خو شنو به تلفوني هاتنا يعني رابورينا ما چاندا ما اون براستی ایدی هاتیوی آستی هندک مهم ناوی واج بیر بکن گلک کسی نفشینو جوان نهاش خو ناوی واج نزان جبروی که جوانی جدر و ببه دیناوی داره گندین من تنوی داره نزان ناوی وان نزان این نظر نچه که خوش راستی بخیر به برنامجی است خوازم که براستی دنگیتا و رنگیتا بگیجی همی کرده هم بکار بتره ببین آریکار بکار بن دسته بگیرن وی کاری بتره دابش بکن هم بکار بردوره بکن ده هر کردک دوید وی هزری ده به اوی که امکانو در خطی خواهی بگومان جبر من دست پیکه جی گوت براستی اوه وکی پروتوتیپه کیه وکی مدل کیه جبوی مزخانین نوجنیه کرده و تشتین تو بر هفدکی از دوی باوریه دمت ده پیشرو جیتا جی و گلکی نرخیوانا مزم به ویب کیر ورش بوی ام بکار بن چاندا خناس بکن زاروی من نوین من نوی چرکی من همی بکار بن ورن وان دورا و رابورینا خود ببینن بابو کالی وانا بچرنگی جیانا جبو به یکی جی کارکی گلکی بنرخا
tiştekî dî got bixwaze bêje derbarê proje xwe de dibe, di derbarê karûbarê xwe de dibe an jî di derbarê piştgiriyê de dibe keremka te godar bikin. Vallahi piştgirî yani ez ji insanên yani bejin dilxwaz eger karê min dibînin diacibînin keyfa wan e yani biçik imkanê wan baş bitin. Ez nabêjim kanê nizanim çi qas pere. Bes ez tiştekî derekê dibînim. Wê heynêrê pereyê min înin. Yani ez wextê mezerim ya tiştekî basît em bêjî $100 bibe ez tiştên hûrmen ez ê bi sadan tiştê wisa bînim. Yani Belê. ez alîkariyekî wisa madî astronomîk jî naxwazim. Bes însanê me dilxwaz yani alîkariyekî wisa biçûk jî bikin. Alîkariyekî biçûk wê tiştên gelek girîng bêne meydanê wê ew fêkê wî bibînin. Pêşerojê Ya rastî ez ya tenê wiha jî nabînim tamam bêguman vê demê ji ber ku derfetnînin pêwîstî pira ev vî rengî tu dibêje lê bi hizra min eger hindek kes bi giranî ser vê projeya te rawestin bikarin piştgiriya te bikin müzeyekî kelûperên Kurdî yê baş yê çand û hunera Kurdî yên tiştên kevnar dikare bête ava kirin. Ji bo vê jî çima wek projeyekî mirov dikare hilgirê bist. Yani ne tenê alîkariyekî got hema dikare van tiştana berhev bike di heman demê de ji te re cî pêwîst e. Niha eger devera ku tu lê wek muzexaneyekî bi rastî bi cihê xwe bi bête ava kirinê ev tiştana bêne bi cîkirinê. Her kesên ku ji deverê dûr jî dikarin bên serdana wê deverê bikin dema hatin boî ger û geştê jî dikarin werin ji xwe re temaşe bikin û sûdekî maddî jî dikare bête destxistin bezra min. Wek proje jî mirov dikare Belê ji min re tenê alîkariyekî biçûk bête kirin ya herî girîng niha ez van kelûperane ji mirinê rizgar bikim ji di nava wan xirban de rizgar bikim dênin vê derê. Wekî dê xwedê kerîme yani pêşerojê de wê xanî jî çê bibe wê gelek tişt jî çê bibe. Ya mühîm niha acîl û elzem ez van tiştane berhev bikim. Ji mirinê rizgar bikim alîkariyekî wisa ona wekî dî pêşiya mirov dê vebin. Lê baş e tiştekî dawî tu bêje ji bo temaşevanên me Ez spasiyet dikim û rêzî hurmetê min ji temaşevan û guhdaran re heye. Serkeftin bo te dixwazim. gelek spas dikim boy hatina te bi rastî te eziyet kişand tevlî bername bûyî gelekî kêfxweş bûn bi rastî karê te gelekî pîrozin gelekî hêjan e çi ji destê me jî bê wekî danasîn dibe wekî alîkarî dibe bi çi rengî bê em ê jî bikin bi xêr. Dema te dimînê xwe. Xêr bişî serçavê min. Belê birêzan em giştine dawiya vîdyoyekî dîtir hevpevînekî dîtir. Bi rastî gelek karên bi vî rengî yê bêxwedî hene. Ji aliyê Kurdekî ve têne pêşxistin tu piştgiriyekî wana sazî û dezgehî tune ye ji ber vê yekê jî karên pir hêjan e pir biqîmetin û di pêşerojê de jî gelekî wê pêwîstî van karan e bête dîtinê lê mixabin ji ber vê derfetiyê pir giran dimeşin an jî pir qez dimînin hêviya me daxwaza me ew e hejmara Kurdên karmend nekême Kurdên xwedî derfet nekême bêguman gelek hejmarekî pir zêde kesên welatparêz piştgiriyê xwe dikarin bidin partiya bidin hêzên siyasî jî didin jî lê belê got tê mesela mijara çand û hunerê tê mijara van karên bi vî rengî hindekî dûr de şûn vedimênin pir jî hevgirtinekî xurt di vî alî de tune yekgirtinekî karmendên Kurda jî ji bo piştgiriyekî wiha saziyekî wiha jî nehatiye ava kirin. Em ê vîdarin kesên zirav bîstiyar kesên xwe berpirsiyar dibînin hindekî li ser vê mijarê jî kûr bibin ev mijarana bala ava bikişînin û bikarin piştgirî bidin. Em gelek spas dikin ji bo mêvanê xwe hêja kekê Seyda Goyan û ji bo we hemî temaşevanên hêja hetanî vîdyoyekî dîtir bi min xêr û xweşiyê de.